Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abul Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Samahatul ulama al-'izza, para alim, para ulama, para kiai, utamanya para masyayikh seperti hadir selera nasi mulja hadratal mukarram Kiai Haji sahibil buraq wa sahibil mi'raj, juga hadratal mukarram Kiai Haji Fauzi, saya insyaallah dekik pada Abu Dhabi kedua, ajudan semulja kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, seleran semulja Al-Ustadz Munari beserta keluarga besar pon, sebatan kaulamul jakin, para asatid ustadzat di lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum tanpa terkecuali, secukan patan kaulamul jakin, Bapak Kepala Desa Panakuan, saja staf-staf epon, ajunan para wali murid, para wali santri, para pamiarsa muslimin muslimat sesataja nasi hadir melar muka teri paring na barokah umurah, teri paring na barokah rizkinah, teri paring na barokah amalah, teri paring na barokah nak potonah. Amin. Alhamdulillah kalaban etina Allah asabab takdir epon Allah betul kaula sarang ajunan malam hari semangken yatini sarang Allah kami bersama hadir ning setong majlis seinsyaallah penuh barakah eki kak dinto halaman lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum dalam rangka haflatul imtihan yang ke-38 di lembaga pendidikan Islam Kak Dinto. Malar muka kalaban kita serkep kompak sampak hadir tempat Kak Dinto. Setiap amal kita bersama akan membawa dampak pada athar, terutama ekandi peten kaula ajunan seteja sekup laku bisa nyap-cap dak kena foto kaula seteja sing kena foto kaula seteja para Rabu bisa teti manusia si aku nah dak agama bangsa bernegara. Amin. Para Rabu samangken gak dintok beten kaula ban ajunan bedening madrasah seumurah ampon 32 tahun. Kak dintok dan kula ban panjenengan minabi nggali 32 kak dintok hampir memasuki usia dewasa. Karena Gusti Kanjeng Nabi saya resmi diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Berarti kak dinto ampun sedeng para Rabu umur 30 hampir sudah memasuki usia dewasa. Pangarep betul kaula ban ajunan melar muka MD Miftahul Ulum kak dinto
benina mungkin MD ku laku terbeda perkembangan pole beda madrasah kelanjutan sehingga tempat kak dito bakal beda pengaruh teti tempat si baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Apa nama dan gula motor sekak dito para beda empat kelakuan nikah kelakuan orang swarga setiap lambon kelakuan ring swarga. Berarti empat kelakuan gak dintok mi nabi kelakuan ring swarga pas kelakuan ing itunya dadi swarga makin ing itunya nawaan gak dinto. Kau leban ajunan ngereng kita belajar kepada sejarah masa lalu. Aban ajunan ni kapi termasuk abdina, ummin ajunan termasuk ummin abdina. Kak dinto dimin orang swarga bener ini. Bener. Pas patoron ke bumi pas andi nak foto ajunan mendingan termasuk abdina. Jadi abdina sarang ajunan kayak itu sateretan makanya malam hari mangken itu pas bolong bolan sateretan. Berarti orang panakuan nikah nak foto naring swarga keke ngaingki combon panjenengan di swarga saya ngajak sang mabosaku laku panjenengan gak dinto asabab panjenengan nak potong ring swarga maka ku laku kudu mulai kasohar termulai ke jombon. Amin. Iki sebab magi mangken nika banyak orang pas tak tahu ke jombon banyak pas tak itu mojak jombon tibi tai pagi putan nama boleh ku laku ning akhirat ajunan terpilih mana ke jombon. Mana rabu beda empat kelakuan kadito keluar dimin dan gula dimin pernah ipa posang setong hadis kayak itu sahih muttafaq alaih ajelas aki kamuljaan hari Jumat kak dinto hari semuljah anapa sabab kanjeng Nabi pak jawab Jumat Nabi Adam jemtah masuk akal Jumat Nabi Adam keluar ning swarga. Dan ini bahkan gula saya tak masuk akal. Masa keluar Nabi Adam dari swarga disebut mulja dan gula maksudnya. Biasanya mau keluar dari swarga kan tak mulja. Keapesan kan biasa. Tapi dalam hadis kain itu jelas sakit hari Jumat salah setong alasna apa mak mulja pola Nabi Adam keluar dari swarga. Gula bingung leng-lengan memahami hadis mana. Ternyata para nabu keterangna senikah. Keluar Nabi Adam dari swarga nikah bani Adam tapi rahmat. Saking Nabi Adam tak keluar dari swarga maka orang panakuan panikah sampai ku laku para nabu dek perjuangan sekali nyaman menolong. Yang kita punten. Tak usah ibadah, tak usah perjuangan, lebah nyaman terus. Bila lah nyaman terus, odik ni kan tak bervariasi para rabu. Mangkana Allah wanika kan ada bu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baan kapila yakin jak masuk surga padahal Allah kita enggak kali ini meyantaran baan se berjuang ini meyantaran baan sabar. Syarat masuk surga ada dua berjuang pas sabar. Mendingi surga gula minta adanya ke panjenengan ada perjuangan mending surga sombong dujak tak ada barang haram di surga halal kapi toreh mentawar janja sambian abi ini lebih dari 4 mending itunya haram dah haram ning akhirat ngalak sekarang binian munakabin lebih dari setong haram dah haram ning akhirat terserah. Mula tanya oleh sambian monomenoman bu mabuan ning itunya haram dah haram mau nega sah tak haram Malaysia dia akin songaya nyaman songai homer make ban pengko pengah sing mah mayu. Jadi sambian mangken si bagian tukang mabuk jadi geluh tos antos
ning itunya usaha meleh larang salah ning akhirat ku laku dosa meleh pah mandi antos kelu iki wan dalang ega dintoh etunya sambian mun tak bejeng haram tak haram dosa tak dosa ning swarga tak usah ada berjuang nah lepas tak saya sangale wararabu teti keluar Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari swarga minangka rahmat melee pangki orang bana kuat berjuang napa punten sabar napa punten nikah pas beda judul ningah judul lah napa haflatul ikhtibar selamatan polan beda ujian nikah saya sepak nikah bajan mon orang saya selamatan nikah mon beni saya oleh rezeki gua saya oleh ujian apa maksud nikah orang nikah mon oleh rezeki wararabu bunga nikah ngang marina bunga bakal susah keng mon orang mali oli ujian para rabu mari imtihan mari ikhtibar apa maksud selamatin karena ongke kelas jadi sampeyan mon oleh musibah selamatin keng ongke kelas mon todus sampeyan senyelamat nah kempang dermah cek melolo nyam ngeranyam pikiran ning dalam pikiran syukurin ning dalam hati berarti ke ngongga kelas Nabi Muhammad hampir miyos ke Madinah si hijrah ibri musibah sejak sarana napa nyamana amul huzni tahun kesosaan majadiin sete rajin na sete Allah entar ka Taif beni idukung Gusti Kanjeng Nabi emon tutaki bato yantam sampai berdarah-darah tapi subhanallah lastari na musibah teki derajat pas katiwan apa paong ke pas ngadep ke Allah kejagawat turun ke bumi abajang sekejaki pas ipindah ke Madinah sandapa ke Madinah para rabu luar biasa se Mekah asal ditaklukkan oleh orang kafir Quraisy ternyata sampun Gusti Kanjeng Nabi di Madinah bisa menaklukkan Mekah sekocak Fathu Mekah hebat berarti mun sambian oleh ujian ke ngongga kelas korjak ler-meler mun meler guru berarabu mun oleh ujian beni ongga kelas kenapa tegur pada ban orang nombal sepeda motor guru santak gelu pas tak pelecok pas labu guru beni ongga kelas guru anapa berarabu meletasan tak boleh kan mun lalokan ni kan berarabu sambil mikir jak basantak boleh mungkin apa puntan kon sambian jangan meler mon oleh ujian padahal abah tak meler ke ongga derajat amin man salah setong kelakuan swarga si usah terosaki itunya kenapa nengah at-ta'lim wa ta'allum proses mengajar dan belajar bahasa makin proses belajar dan mengajar swarga beda sekolahan lagi muslim bodoh napa tali lagi muslim wa 'allama adamal asma'a kullaha taring bener madrasah lagi ni Allah ngajarin dok sedojo na asma ya jeraki dok ke Nabi Adam saya guruna Allah saya murid dok Nabi Adam eka amma madrasah na swarga napa esena kurikulum al asma'a kullaha berarti madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Bedet pondok pesantren Tabata Banyuanyar sedaya nagaisa swarga sebeda ibu min Allah merupakan kelanjutan swarga sebeda atas langit nika swarga ni keng nak langkong nyon sabora olatin gelu olatin swarga nika berarti kan kenengan ingkinya tempat kan bustan swarga ni kasarada boleh ngiding kabar tapi bener nak bener tau ning boleh ngiding kabar jak mon swarga ni yang ma pernah bener swarga ni mah seneng tinggi tadi gula minta tolong ke wali murid swarga na cetanya ren acetanya ren mele pernah putrana sampean enjan swarga warang sampean mah ngocak urusna ustad munar
Munari jok madrasah Ustaz Munari. Berarti mun sambian ngucak sabanikah berarti tak paham, berarti panjenengan tak ngerti. Dak apa sih maksud? Madrasah itu bukan milik Ustaz Munari, madrasah itu bukan milik perorangan, tapi madrasah itu adalah simbol keagungan agama Islam. Minabi simbol keagungan agama Islam, berarti madrasah itu milik orang Islam. Tetimun ganto gulung tikar setodu sering Islam. Mun ganto maju cukan sebunga orang Islam. Alhamdulillah. Senang dah senang. Ni ka putrana ni. Sapi kalam merah ni ka. Karena sekolah kanton gini ki. Murid kanto gini. Alhamdulillah teroleh ilmu manfaat dan barokah. Wan, ngereng teliti gantong setong. Eswarga pada guru, eswarga pada murid, eswarga pada madrasah. Ki buru allama adam al asma kullaha. Eswarga pada kurikulum. Kita bahas gantong setong manggen. Nomor setong, eswarga pada guru. Guru ni ka bararabu, Allah ni ka andi sifat, andi nyamah. Nyaman apa? Asal Rob. Dan ulama tafsir, ni ka kajian tafsir dulu. Ayat-ayat pertama setoron nika ada senyebut Allah. Angkui rob kapi. Iqra bismi rabbika. Surah. Iqra bismi rabbika. Angkui rob. Satu-satu. Ulang begini kau. Keton nyamanan gini kau pas. Satu nyaman nih kah? Iqra bismi rabbika. Oh sayang nih kah? Ayat pertama tak nyebut asma Allah. Ngangkui Rob. Rob kak dinto ardena pangeran, bener gi? Makna asli dari Rob ni apa napa para Arabu? Rob ni ardena yang mendidik, yang mengurus. Manggana guru ni ekoca murabbi, bener gi? Kan guru dalam bahkan Allah andi sifat napa nyama lain Rob. Manggana guru sebeda eka dinto ekoca murabbi. Napa murabbi badega? Huwa man rabbal murabba wa hadzabahu wa damma quwahul jismiyah wal aqliyah wal khuluqiyah kay tablugha tamamaha. Sekoca murabbi ni kasera orang yang mendidik anak didik dan mengembangkan kebaikan yang ada dalam anak didik. Nah apaan? Kesehatan, akal dan akhlak. Sobaja pun apa? Nak potona teti orang sesampurna. Kru seni gini kru telok sejaga ben ustad ben murabbi sebede gantong. Napa? Kesehatan. Manggana mon sekolahan kan bah beda olahraga guru beda ki aweng ki mone pondok beni gun olahraga manolah napa pencak silat siah kan beda guru ki Allah ada ajar silat sebenarnya ulun ning pondok lambo ajar Cimande ajar Pamor ajar gula mangkan jak nimpak ban seromban ke gula buru gula awu acor lambo cuman de senega toli lagi ai lambo bodo para Arabu reng Islam usaha gege igwa anapa bolana Allah makonnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ikate guna lambo ayo yap siap kakuat naban jaga ongku rencaran roh ayo sambil kangkui menaklukkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu kan mon lamba orang Indonesia ni mon ngambuaki alat perang gam mama jok sobung
Perang ben belente andi sanjata tandi andi napa andi dua josok ben kiai pas kiai ada bu mangkat wa perang karek lancor mundur selangkah kafir idi memberi dalil mundur selangkah kafir karena lah takut kafir lepas maju terus para rabu dibudin pakai moso ngebom ning subhanallah bom tak letu ulai mod kejeretan kiai lambak kiai dan gula kento kiai peton buru dari sabil dari kanto tadi sabil buru dari Madura bang tabang berente pas langsung ambu ning salafiyah syafi'iyah Sokorejo lambak kiai bon dibudin bah bangki dibudin bah yokom ben berente san bon yokom ni kada pak kokoman ni kajan ayang goyang sini kan lendu keng ya bos keluar ada lendu keng ning yokoman lendu dibudinnya wahai bakal keluar kiai waninga mak bah bede lendu ki kulaku wahai bakal keluar lah apa keluar jadi musibah dia bah bede orang mator mak bah lendu ke tibi kiai ning yokoman kiai ibu jai pon apa benajunan nah pejagun maca yasin 15.000 Pasamian ngocak kok bisa ake muslim aja yasin 15.000 tore gula cerita ke sampean mon ngocak kok bisa nikah orang-orang khusus wali-walin Allah menikah tidak terikat ruang dan waktu samian mon dari kantor mon antara ke Mekah usaha numpak pesawat rek lambek nikah asolat Jumat ningi Mekah Bro santren Sunan Ampel mak ngecuing santren Sunan Ampel saya mason haji bi orang kocak bah bolong ting bah bolong kru nyaman son haji kru kun kepala tokang Sunan Ampel mari aku boy masjid Ampel reng-oreng ni griduh mator ke Sunan Ampel ajunan majek parjaja nagasan haji apa rapek bok loro sepai imaman gak saka Ka'bah tahu san haji jadi olok rek ya Allah ji nape loros sepai imaman mata loros sih tahu ke ilmu ban mata tahu apa ilmu na jongok tibi rek ni ka wahya cek nyongo pas epai imaman ni kan bade pulong na guru mon lamba guru bade pulong na pas ro nyongo ya toren wala mi bade setak parjaja cek loros na banten niku san bon nyongo sini ka ngolatin kalau bang guru pas padeng Ka'bah mak dujo dari Ampel bah padeng ka Ka'bah padahal lamba ada TV Allah kan mangkan bae kocak bah bolong pulong kanjana beda pun tokang ko sapo serenya mana bah soleh ni kelebur mate sangang galeh odi sangang galeh agaton begrembeg ben malaikat je nyaman mate sangang galeh odi sangang galeh mare mate pas masjid guru ada senyapoin Sunan Ampel bahara sana jak sageng ki odi saler tagere kotor jaiku mare rasanin temu nasapuan boleh pe imaman boleh mak jaga boleh jare ngajunan rasanane Pak dadi Pak asapuan boleh abid boleh mate boleh rasani boleh jaga boleh coba salih penakuan utia ni kalau mbak mikir panjenengan mak pak mikir lu ora tukang sapu lambe mak wali ta ya kan sedekah tukang posapu mak bah wali ta ya tukang kepalan tukang mak bah wali beda apa ya mak setia malah tak pada ben lambe lah ini yang harus dipertanyakan mohon mari sebentar lagi akan saya bahas para rabu selain itu apa yang dikembangkan oleh guru oleh murabbi adalah wal aqliyah akanlah murid sebagai kadisa akanlah otak ke panikai yesen ilmu
Ya sen ilmu para Arabu, cuma ilmu luar biasa ya saya yakin. Ilmu apa? Ilmu saya kenal laga Allah, sanbon kenal laga Allah, aben aroma sa abereng sarang Allah, sanbon aroma sa abereng ban Allah, masuk ke makom muraqabah, masuk ke makom musyahadah, nalekana monono areng bereng ban Allah, minta napa saos mustajab. Coba mun lamba atu wajad tak manjat guru mustajab mangken atu wadala cong lanceng roda apa barang gula kadang mikir barang jak mun lamba kadang maca 11 kali mati maca 3 kali mati ilmu 3 kecap mati kan sini kayak gini jah masa ti mada apa can gula are konslet idi mari can gula coba mikir kula bah mangki para Rabu ning isetong hadis dari diri Mu'ad bin Jabal kama rawahu Ibnu Hibban berdebu seninga ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah acara tibin kapi ka ilmuna Allah fa inna ta'allumahu lillahi khasyah karena ajar ilmu seniat tekeng karena Allah kini kajaipon khasyatun bekal abu takut dak kajunanipun Allah. Coba bahasa ni kau pahami kan ni sekoni fa inna ta'allumahu lillah khasyatun nikah karena saungkuna ajar ilmuna Allah ajar ilmu agama lillah karena Allah berarti mungkin saya konslet tak banyak bon tak banyak artinya sakoni para Arabu orang si ajar ilmu agama semata-mata karena Allah. Coba akhir zaman gak ditok para Arabu orang nyari ilmu ni kenapa? Sayyidina Ali ada bu tafaqqaha li ghairi din wa ta'allama li ghairil amal wal tamasatid dunya bi amalil akhirah nikah telok tong ajar ilmu agama benih ganggu agama untuk apa? Untuk agama gaga makin ni kebenyawon ajar ilmu agama benih untuk agama untuk agama gaga makin maninga iman gak aman makin rebuan setetia ustad ning TV aduh cek korla tahu kun tahu ning buku-buku terjemah makin lah banyak acara makin di TV iki napa iki sambian jongo TV kulaku beda acaranya mana Mama Dede beda tak langkong sambian hi muntut betet mun beda basul masail telok pertanyaan nah tak mari sehari kadang si nyari ning kitab-kitab padahal ning telok pertanyaan nah sehari tak mari kadang si debat bener bemuntan Mama Dede rejeknya mana juga tojo ada pertanyaan langsung dijawab ada pertanyaan langsung dijawab can gula ma corak mufti sakali can gula mufti ni kepada Arabu sepak pun mufti ni kah Syekh Ismail Al-Yamani Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sesamangken ibadah Ali As-Sabuni Ad-Doktor Ali Jum'ah makom mufti ni la alim lagi alim magruwa cak saking kitab guru karinanya akid di halaman sekian sekian dalam hadis bulan sekian ini hadis ini diriwayat cak saking sini ka guru mun gini kepunten Mama saya mau bertanya bagaimana hukumnya oh itu tidak boleh sih kejadiannya oh itu boleh oh itu kejadiannya mana mangkan jawaban jeromban eveten lamba mun bade basul masail pertanyaan telok kok sare si debat anapa masih nikah usahakan nyulungkar kitab pola nama kom magi beni makom mufti beni makom ifta mangken ni banyak orang ajar ilmu agama gun gabai Arabu wa ta'allama li ghairil amal banyak orang nyari ilmu janda budi beni keng amal lagi angguin apa debat wah HP boleh kesengnya mangken kita betah ke penyuanyar kita tangguh ke bedet bakalah HP mungkin dari maksud tarik mentawar jaja pun sampean tawar jaja kiai ada bu setia masuk bulan Rejab apa sah lalapan sepo ada bu apa sah bulan Rejab bagus kejar neraja
ngiding cover dari kiai nak cek mon pasar cep bagus ni kebahatannya nih tak percaya ke kiai si asli bahatannya ke HP nah atanya ke kiai nah kiai serah kiai Google kiai internet bahaya nyakit ini kan dalil puasa Rajab cerak pahape sowan nih bobo dalil puasa Rajab tidak ada hadis yang diungkapkan adalah hadis dhaif bahkan ada hadis maudhu maka barang siapa yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu adalah sunnah berarti mengada-ngada dalam agama pah ngocak berarti kau ideng bodong bon kiai ko pas tak percaya ke kiai ni kebidan menreng lembak menreng makin menreng lembak dari mah puasa Rajab bagus siapa sada bukan nak kiai tengkina nang bon ayo mana bahasa tak punya nyatanya pun makin atanya monolog lakon dok lakon nah bener padahal jawabun Allah dari maning dalam Al-Quran la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum caknya banyak atanya mon geran pertanyaan jadi sana jawab meberak ke ban samian mon minta malamalan ke kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam nyona malamalan kiai malamalan apa malamalan sebisa lancar rezeki mama pahibri ban kiai ni kok selawat naria baca caknya tanyaan tuli mulai kenapa dia tak pot repot kurang ni tanya akibah pada jumlah nak baca sana pakai mak ke satu sih le berdak le satu sih cak saking cak tanya akibah tu limole cak saking tu limole kan nyaman baca sekalian pada baca dua kali pada kan nyaman je nu oh pakai atanya boleh Nabi baca satu kiai mentroman dia kayak masai puasa itu puasa punya mana apa sejong le apa sah pakai tanya puasa biasa apa puasa mote kiai mote dong anda dah tak bisa mada remah surat Al-Baqarah saya pasti di surat ceng lanjungan terus makin gara-gara apa gara-gara punya dua tanya Bani Israel ini aku nelambak napa atanya medolo laku tak ada atanya medolo nah kena makin kan sini kan atanya medolo kubar jajo tore dujak pengumuman ikan debat makin mak compok polan ngucap sini kak innalillah wa inna ilaihi rajiun ampun tinggal umur semakin juga sini kak maaf ampun tinggal dunia semakin juga fulan bin fulan esok ona ada keluarga besar esok ona lengki dek ke tempat sahibul musibah orang berubah ngucap lu lah mak ngucap tinggal dunia cetak di apa sekali Allah kuncak cangak gini ke bahas tore jadi jangan mon sesoki buru atinggal dunia ekwa mon semiken mon sebesken atinggal umur senikatan yo nak kacang kurik sedih kapi waduh haram aduh ampun salbut bada ombak gula ni nyata gula tak baik ke baik jompok pada orang merantau ke Kalimantan dan ke Sumatera sini pas tabangki ban guru ngaji nah guru ngaji nanti kan miskin guru ngaji nanti bah beri malam-malam mak ya jong baca jong itu engki mage hari ya ban mau baca insyaallah lancar rezeki ning Kalimantan di Sumatera mulai malam-malam guru sambit taring aca-aca ke sekanjana mak gair yo abri malam-malam ya kan dari rumah dia ikan lancar rezekinya mak puluh ribu bagi kan kau mata baca TV dujuk abang tadi apa Allah gula agian gula makin ni tak masuk anu gula ruwet nih padahal niku dari cerita-cerita sebadah sedabun Ibnul Mubarak Siyarus Salihin jundun min junudillahi ta'ala yusabbitullahu bihi quluba ibadih jaipon Ibnul Mubarak cerita na orang kuspakus selamba gak di sabar Arabu aropaki bala tentara dari sekian bala tentara Allah setocun na gangkui makoko atenah kabulan Allah
Lembah coba sampean belajar kepada sejarah. Santren Ki Holil Benggalan ni kah mun ta'alim wali. Bon sini ka boy. Mun ta'alim le wali. Kedul Majid Tabata. Bon. Kedua santren Ki Holil Benggalan. Ki Hasyim Asy'ari Jombang, guru santren Ki Benggalan. Pokoknya mun ta'alim le wali sini ka mar. Tak pun repot. Coba mbian sabi ajar lembah. Anak apa santren Ki Holil Benggalan ni mak banyak si wali, banyak si alim. Karena ternyata Ki Holil Benggalan bernikah dalam kesehariannya nikah para Rabu menerapkan dua hal. Kenapa? Nikah ngaji ngabdi. Saya ulangi, santren Ki Holil Benggalan lembak ngaji ngabdi. Mon mangken bunten ngaji ngabdi sabo. Mangkan tak pati beda wali mangken. Teti saya kocak wali lembak guru seks sukses lembak dua ni kan ngaji ngabdi. Contoh Ki Hasyim Asy'ari Jombang lembak pernah sapuan Kiai hati kanan. Hasyim kadinto sapuan jong eki sapuan resore para Rabu jaring mulai dari laku resore bakku na sapuan Ki Hasyim ni kan datang kenapa cakanjan berubah berdebu sini kan jong ke apa ambu legelak kakek saya sapuan jadi tidak ada jadi kotor na jadi apa saya sapuan na torode mak ada iya kiai bolan tak ada bu ambu coba nih kan setong waktu boleh ingat santren Ki Majid Tabata lebur nih kan beda santre jadi kiai mangken ning Jember pesantren raja lamba dar magi muduk cong iya ban abadence ke Makassar meletak berak dekian tang jeren sambih entar ongku ke Makassar efek ta ongku se jeren keng te tompak ku ni tonton depak ke Makassar na belence ding tu brinding meranabu kemase nonton ajaran kemase berak di barang depak kata fata jangan diperiksain ban kiai lo ma pajaran jadi tanya tompak jong jaring biko le tak berak punten janggolang mak dayeng ajunan gelak debunah jaran jadi sambih beni jaran jadi tompak coba mau redatat munari utiakit jong entanaki ke pasar Poropo tang sebida motor sambih epa tompes sosin bensin apa mon parlo abu entar ke pasar seepa konaki ke pasar Poropo de baga gol baju ya lah salah sebeda motor ibalu bilu ni kemun santre mangken lagi masa ni ke santri mangken ni kata cuna kun ngaji tapi tak ngap tahu sah ke santri pesantren santri langgaran dari melamba ko lempak lemangkat anapa teroning ku jeding agiain nata ko tanda ya sen bener ya dan dalam dari rumah esa poin coba mon mangken kolema gi buru mangkat mun mangkat diri sanla adan buru dateng para Rabu beni entar ke jeding kiai na terong isen na jeding kiai na mata ada jeding kiai na thank you mun lamba asapuan teroma bersih ya dan dalem mun mangken nyambi sarka ka dan dalem sambingakan sosis puntun bahe buah ni kemon mangken mon lamba mon bade kiai pas ada abu ka santrena jak ka bara nang kontak ka bara aku mon mangken dar mon santre mangken jak ka bara pah ngocak beda apa bara ya ni kemon santre mangken gula oning masuk ke kelas telok ibtidaiyah dalam memantau wanika ada guru na sombako kan mun sombako jad sini kan sakuda guru na ya mak bah masuk ajar bajar nening sakuni
bah beda beko berkelarang berana bu tangok nyontoh aki beko ampun gul yang tari pun gula kelas telok masuk guru dengan anak sobung damai anu beko iya letinai pelajaran apa jong serop aku kitab apa ya amsilatut tasrifiyah oh debaga wazan apa nak fa'lalah apa ya hutan mayu bigu lebih lagu akin fa'lala yufa'lilu fa'lalatan sesini kayak wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun ayo baca sansoro maca wah beni colon menolo saya baca tanang abon kosokon baca dia sambil aku tak fa'lat la yufa'lutan lo berbangku redeki gula mikir warana salah lawan lenjeng aja meli bangku keng toron man gula timbang main ke lorong pas ia besaki bi gula beda kelas kosong dia beda kelas kosong tak masuk dia gurun pada beko dia jadi gula pahentar gula amit sekelas tenok cong jak main ya jak mirami ustad marin dana boleh gengki entar ke kelas 5 wa kelas 5 ada guru ni kiai ya bingko ibrina mauzun bapa ada ben fa'lalah tok beri tok aban gula kita ada pak ke kelas 5 tok atas repan dasal bun ranjing nak nabah maca tok ayu tok tiu tok kentoan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bang laki po sapo bi gula lagi lepas yen tari ban gula kelas telok sambil ikman delik gula won lama kasar huana la megawat gula won sapa ki buruk tok-toatan yo tok kentoan jadi tang tabah ngacung kapi bitong ban gula telok polo lema nagana gula mikir make mokol delale sore tanggu dibudin bahlang alai magi ustaz dan ingin tay pokon ning leni ketore unak kana mangken ana apa nak kana mangken ning masa nikah nak kana mangken nikah das cerdas kamengkah dari saking cerdas ustaz teu ideng beut onggu teu ideng beut ustaz mangken oh domon gun ma teh ustaz du jaring tu anak kana pun lamba masuk ke dalam kamar kancing lamba tak keluaran nongku mangken masuk ke dalam kamar kancing pas congo tompas sore ngala kagamah alon cali bercandila dudu jo nak anak enggak kelak ulang iding kabar bedenak anak buta umur belum tahun ampun hafal Quran kelak juga gula maca berita bedenak anak umur 9 tahun apa 11 tahun gi ampun andi gelar sarjana 3 gelar dari pentera mungkin tidak tak nemu sekolahan riberi ning hafid Indonesia bedenak anak hanya memusa dari Bangka Belitung umur 5 tahun ampun hafal Quran tetipun gurun urusan otak urusan kecerdasan nak anak mungkin nikah hebat katimbang orang lamba lamba sedas cerdas na orang Imam Syafi'i umur 7 tahun buru hafal Quran mungkin nak anak 5 tahun ampun hafal Quran cek goboter mun cerdas mak mungkin ninga king si usaha goboter akhlak mangkana ustad ni wah jaga akhlak mungkin wal huluqiyah akhlak pah jaga masuk ke kelas diajari salaman pangulok salam pamaca doa mari sapanika ya ajarin salat jamaah mari sapanika kana laki dak kajunan pon Allah kor setong syarat napa saya jerakin si budi kanding tok cek sak rosak depak kacompo karena sakadeng bae rosak depak kacompo tong contoh madrasah gantok
mun bede boret atau kar nika bentanan nika jek ngetas ah contohna matana sapa nganak tang leker tegi pah ke matana ustad tada ngajarin kan to sobung pah bede madrasah pah ngajarin faslun fi babi matana sobung king sir nika sing ngajarin ternyata saya compok teh geus ngajarin contohna saya apaan andi rokok bede yang per papan bede kamar pak ngocak sampai cong rokok ke laki naik di mana yang per anan gak huruf amaina ternyata bah ngocak senya manana tada pak jongkok senya bagi burujok tada kok dibudin bah keluar pan depa gampir bah bede rokok ngocapan ya nak apa pak mata nata tahu ya pri coba mata nata tahu ya pri teti anan guru ngiding oh mun bentamun bekel teti mata nah ya udah pak kantung nyaman pak mata nah nih akhlak sebudi gantoh palober bararabu bila ampun debak kejompo mangkan gula minta tolong buk sambian buk bu ibu oke sambian kelaki nabusa abu jangan boleh abu kedua berak ternyata mak suruh abu seben boleh abu ibu teti sambian abusa iki yakin je pas mapas ke selake tian je pas mapas ke sebini je ngolokennya menurut ane pur selake nya mahalil atau bedul sebini nya masiti apa dun ane pur sekali apa ti salah bah dokar arapa colon di anan bah ngocak abuang abuang ronde pertama jadi baik kira tukang tinju benanan dia. Jadi marena peti yakin lagi ni sedang entar bian mulai patok tok labeng. Assalamualaikum. Saya mas kau. Untuk bang ngocak lagi ni kening beridim menjadi. Bang ngocak bian benih kening berit mas. Kiburu benda pengajian. Mah. Itu ilmu Ustaz Munari apa jang debun kiai soro pesaper soro apa sah anan meletak kasar jan bentan iku wah ngocak lagi iya tertaku mata boleh ben siapa gagak tak gagak ngocak kakak aneh siapa korsenga menring panakuan cek pos ampos wah ngocak papa mama dulu papa mama siah papa mama tak munring Jakarta papa mama sepak nekutas ada sian bang ngocak ke sebini papa mau berangkat mama siap ya silakan bapak tunggu dulu dasinya kurang lurus ras pas cipika jibiki cium pipi kanan cium pipi kiri siap pas masuk ke mobil ganteng mah seret bang ngocak papa berangkat dulu mama siap Assalamualaikum sepak ring moropon tarang arewa papa mangkata mama dema papa ngare amai masih bini ngojak pesan saya papa apa mama mun reben oreng je arek ben seromban papa siap mama siap mama mau kemana mama di rumah saja arah apa mama rakorah papa ambu cek mau jangan bapak mama si paling punten lah kakak alek sininya sepak ini siap pengguan bagus bermanfaat laku gawala kapan kambon bagus apa sebut wah ya tina todus wan pada jadi laku on Allahumma shalli ala Muhammad terus ki tare para rabu sebetan gula muljakin bila ampun tan gula ban panjenengan abri contoh sebagus ahlak sebagus maka tantona anak gak ditok para rabu esoro te esoro pakun ampun noro
apa masa gak ditok para Rabu si abdi namul jakid asabab nak foto gak ditok minang kajeng bajeng na orang sappo wa kaifa yastaqimud dillu wal audu a'waja dak remajang bajangan tero ipeteti ajang bajangan seloros bila kajuna bilu mon kajuna bilu jang bajangna norok bi mon kajuna loros jang bajangna norok lo ini ka muslim nih muslim apa sakit muslim adnan ni ka mangken perpan loros jang bajangna loros keng muslim ni ka ni apa sakit nonduk gani sakoni roh norok roh tau sa soro aja bener jang bajangan ni ka banyak hikmah mangkan pada debu ad-dunya kadzilli dunya ni ka pada benjang bajangan dak remajang bajangan tabam jang bajangan gini ka bagaikan kiamat tak ke jopo coba baca pikir jang bajangan ayo norok wah jadi ku make kaman-kaman norok hari bener kiai guru seliwali guru tak teman ger pikiran buntan katunya na norok guru bodai sumenep bodai ki ansarnya mana Allah mun marin sopu saren malam dah saren marin sopu saren subhanallah ki gulak kuning kiai ki saren tamu isa masjid lah guru beni atara caca guru atara bese sanbon keluar kiai tinggi pas temu beda kopi nah beda rokokan pakun kok rokokan sih abah ngalauku tonggonteng sarom donggala si kelampi sajidah duh songkok 3 udeng duh kejak gagak bendal sandala alhamdulillah ki kol sepono lah ke masjid bulan kelam dia nanyar on setong waktu selake no kangin pas nebus alhamdulillah tak pas hasil duh pangocak ke sini mayu nerokok kamu mas lemah yusya nyatanya mangkatar ke Makassar marah milih gamis jilbab apa sih keleburi ban-ban lakalan oleh kamu pasti tanyaan sepenting tahun lain ngico diburin bah kelampion lawah ratin para Arabu anak pas laki mak pelak waktu dia meliaki kelampi karena mpian pernah pelak meliaki kelampin selaki ini kenyamanan hukum sebab dan akibat paham iki nguti sebini bah cerai haram bagi selaki cerai dia ngeni ngarision tak ada bolehan beda tak ada pak beda tiara norom ya raja wap TV pun beda tak ada pak beda berarti sakut gini kan sakut mangkan sambian boleh minta tolong sambian jerek-jerek ke selake ambian mun cerek ke selake mun kadung cerek tak ning bending ini tak ning laban kan anapa ring lake ni gak endi tempat penyimpanan sita temu ben sirawi anapa norok melolo mak bisa lebar dalam mun kadung jerek pesen selake sebab lebar dalam iki tu ada rumah dujak tedung norok kasaba norok kejeding norok Tawis dan pangocak yang sebini eke jawaban kok sanai sasa lebar apa yang lega lebar tong na tawis dan mangkan selesai dah rumah tore petang salang esto selake esto ke sebini maka berakibat sebini bakal esto ke selake mangken urusan madrasah guru ampun esto ke murid tore bismillah ajarin murid se esto ke guru tapi sambian juga selaku wali murid kudu esto ka guru mun esto ka guru salang esto insyaallah ingat paninga pakun kompak sanla kompak bersemangat sanla bersemangat katakoen anapa berwibawa mun along polong magini makin apa tako bukten apa ojo ni aing mak kengan apa mai katako itu le beda dukon setokang nyarang ojen duja aing keng kata aku iban orang anapa mai kata aku pola na toro na areng bereng nguti gendena tak patahnya mau jen tak kira takut orang tak kira ngunceng tukang sarang dan cetat kok sejam maki buru detik cetat tak bisa areng bereng grobok kok takut maki aing takut
Daripada pun kanjeng Nabi macan rosi bengal gambi polan bi katibi coba paham bi rubah harun bareng makai macan buru ya kok aneh anak pemak barokah malam makin polan harun bareng nih dari sekoni bah banyak mangkan barokah wahai kocak ida halat fi qalilin kasaradhu mon barokah nalpe ke bareng sekoni pasti tibanya nika mangken nika parlo mangken nika tak ibiin Ustaz Munari dan ikembulin bada senyumbang pase bada senyumbang jajan bada senyumbang caca yang lebih bagus ki bagus ni nyumbang caca ni pak ngumpakin nyaman maju ni Ustaz Munari sombong ayo sombong mayu sombong nisar mayu sombong aban tibi tak nyumbang ki bener gini bener anak pak ngumpaki kesalahan mayu senika bagus jadi katimbang nyombang rok ngirok oh mon rok ngirok ini ampun sapa orang salah lah tak nyombang pakai rok ngirok kabudu kan kemudu mon gue nyombang caca tak apa lepas kumpaki ayo nyombang gitu aban tibi tak nyombang mon warna wah ngocak sini kata Munari cukup sombongan tadi siap kerja megawat sekali ya joreng kita bangki ketika tak pokompol gelun ni noreng bila tak cukup lah ngocak ke gulai jadi bah ngocak aja nih todus lagi ni kanya cek jelas saja tak nyumbang apa ni jelas jadi kanlah tak apa ni kanya aman cung rocung dah gimana cung rocung boleh minta tolong kesambian kapi si bodoh Kandi lembaga pendidikan nika benika dulu Ustaz Munari kandi sambian kapi din sambian kapi lagi mon ngeritik ke cek ngeritik yang merobohkan tapi ngeritik yang membangun tormator pasepa sebanika Ustaz Munari sebanika usul lekin keng je usul menono ngereng bangunan guru tambahin Ustaz Munari segebaran guru tambahin cek usul menono pah ngocak nikah semin di gule sepolo kan nyama mon gun ngocak ada tore doa akiban gula tertulia mare bila semari mon guna doa mulun di sini mungkin lepara sombekoh terhasil lah kona sambian lah kona sambian dari paling sukses kepi amin keng sambian bilang pon sukses cak kalau pain swarga napa nika pagendang akin tegi karena nika mon le sebut swarga jan segala kedua demikian yang bisa saya sampaikan sejam lebih ampun jadi timon orang nguncang boleh gulaku zurgiban tasdad huban tatam orang-orang lesajan lebur ya mun tatam menono kan cermat warna bu mun tak tuman tatam moro wah tatam kan kumak lamba mbian ki apa kalanok dero kun ngiding suara narola aduh sanai kalaki sekali atau karmono anak apa long benar ya bodan lamba kita tahu apa long ngiding suara aduh nah ngiding kersek kerwak maki aja melisang kuba kalah dari kumak kena ada sekali toh korang belang kong nganyawan sawara langsung doa ay langsung mari nih